आवाहित देवताभ्यो नमः कर्पूरार्तिकदीपं समर्पयामि प्रदक्षिणाभावे नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मृतां शरणागतदीनार्तौ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। गंगा भागीरथ्याद्यावाय देवताभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। प्रार्थनां समर्पयामि नमस्करोमि। पुष्पमालां समर्पयामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। विनायकं गुरुवानं ब्रह्मविष्णु महेश्वरानं गुरुपतिपरमात्मकार्यारुसिद्धये गौरमहिमनं प्रबंधकराजहि परमेश्वर प्रीत्यर्थं मम मान निमित्तान अभिषेक करपा खातीर हांव हांगासर आयिल्लो। समेस्त गोमंतकीयांक गोकुळ अष्टमीच्यो खूब खूब शुभेच्छा। नार्वेच्या सप्तकोटेश्वराच्या नार्वे ह्या गावात गोकुळ अष्टमी खूप व्हडा उत्साहात मनयली वयता। एक काळ पुराय गोंयांतले लोक गोकुळ अष्टमीच्या निमित्तान हांगा येताले। आयजूय बी गोकुळ अष्टमीक तितकेच नार्वे गांवांतलें म्हत्व आसा। गोंयांतले तमाम गोपाळ कृष्णाचे भक्त ह्या तीर्थाचेर प्रत्येक गोकुळ अष्टमी येता। त्या निमित्तान हांवूय अभिषेक करपाच्या निमित्तान हांगासर आयिल्लो। मनाक खूब खोस भोगता, खूब आनंद जाता। आज सगळ्या भाविकांच्या बरोबर हांगासर अभिषेक करता आसतना सपत्नीक अभिषेक करता आसतना म्हाकाय खूब आनंद जाता। हांव परत एकदा सप्तकोटेश्वराच्या ह्या नार्वे गांवांतल्या प्रसिद्ध नार्वे गांवांतल्या गोकुळ अष्टमीच्या निमित्तान सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा दिता।